I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas radimo unboxing sa speedcup.rs. Uživajte. Evo, tu sam donio skalper. Dakle, imamo ovdje moje kocke, ovdje su od mog druga, znači imamo također MF4S i Little Magic Megamix, ali to nećemo da diramo, tako da nastavljamo. Znači ljudi, mnogo sam srećan što mi je stigao konačno paket. Za početak otvorit ćemo moj link po 2x2, znači kocku koju sam mnogo čekao, pošto sam koristio bukvalno kinesku raspalu, tako da odmah krećemo sa otvaranjem. Znači moj link po stickerless. Za početak kad otvorimo kocku dobijamo pamflet, ništa bitno, i evo je kocka sama. Znači ovo sam sve, kao što sam rekao, kupio na speedcup.rs-u. Malo zezno to da otvorim, evo je. Aha, super, dobija se ovako u ovoj kesici. Samo ja sad otvorim. Dobro. Evo ljudi, znači nisam mogla dočekam. Evo je, znači kocka, baš ono izlazi lub iz nje. Samo sekundu, što mi je, dobro. Baš ono izlazi lub, to se primjećuje, tako da boje su mnogo lijepe. I hajmo na prvi pokret. Mnogo je dobro. Znači ja sam prije koristio kinesku kocku, tako da ovo mi je savršenstvo. Imamo corner cut, odličan. Imamo reverse, dobro. Malo ima slabiji reverse. Znači kocka je baš nekako labava, da vidimo kako izgleda ovako. Znači kontrast boje mi se sviđa. Također, znači rekao sam veoma je otegnuta, to ću morati malo da zategnem. Ali baš je brza, pomalo lock upuje, ali to će sve da se breakinuje. Tako da baš sam zadovoljna s ovom kockom. Nisam očekivao da će biti ovakva. Samo sekund, da je služe, šta imamo, aha. Dobro. To je to što se tiče ove kocke, znači vidimo još malo corner cut. Ima odlično ljudi, pogledajte ovo. Baš mi se sviđa, znači baš mi se sviđa kocka. I mislim da skoro neću kupovati novu, jer stvarno odlična je. A sada prelazimo na 4x4. Dakle, ne želite da znate kako snimam, bukvalno u kutiji sa nebitočima. Samo da otvorimo ovo. Evo ga. Tu je također dobijam odmah pamflet. I samu kocku. Dakle ljudi, mnogo sam srećan što mi je stigao, i ova je baš mnogo lubovana. Mislim od 4x4 ne očekujem ništa puno, samo moment. Ali, pošto je moja prva 4x4, znači mnogo se osjeća lub. Evo, znači MF4S. To je to. Boje su mnogo lijepe, također stickerless, pa hajmo na prve pokrete. Ovo je moja prva 4x4, tako da molim vas zbog skilla, bez komentara. Ovo će morati da se breakinuje. Mnogo mi je lock upao, možda zato što ja imam prvu 4x4, ali bitno je da je ja imam. Ovo je baš onako je sporo, kao što vidite. Ali dobro, to će se sve breakinovati. Nadam se da kad je podbažu bit će malo bolja. Ali dobro, nisam ništa ni očekivao od prve 4x4, zato što nije mi to ni toliko bitno. Ali kao što primjećujem, ovi su mnogo brzi. Ovaj kao unutrašnji sloj. Znači, odlično. Dobro. Tako da, samo moment. Evo nas nastavljamo. Dakle, ništa specijalno, ali pošto je moja prva 4x4, zadovoljna sam. Vidimo kakav je corner cut, ne očekujem ni to ništa puno. Nema neki corner cut. Bukvalno uopšte ga nema. Ali nadam se da će biti malo bolja kad se breakinuje. Ali nekako, spora mi je, ali opet sviđa mi se, zato što je moja prva 4x4. Ali pogledajte, baš nekako lock upuje. Čekaj, mislim, nemam pojma da služim.
znam one centre i to, ali naučit ću da složim pa ću snimiti tutorial. Sada, dakle, imam ja moj lub, pa vjerojatno ću da ga podmanem sa njom, pošto obje kocke su moju. Ajde sad, složi se. Dakle, ima, ja mislim, i ona lijep kontrast boja, možda li to isto ovako da se radi. Da, pogledajte, također lijepa mnogo kocka. Sada još jednom da pogledamo 2x2, znači mnogo mi se sviđa ova 2x2. Da, također shadeovi su lijepi, pogledajte. Fokus. Mnogo je dobra kocka. Barem za mene. Jer stvarno, šta će mi 2x2, po meni svaka dobra. Senkineza, ajde jedan sol. Nisam ništa ne iskremblo. Ajde, ma ne, sada da ne iskremblam. Fokus. Čekaj. Evo ga. Ajmo. Malo mi teško pošto gledam u kameru. Odlično. Dakle, ljudi, to je to. Znači, uzeli smo bili MF2S, MF4S i moju Linkpo. Mnogo mi se sviđaju kocke, također. Evo je kutija od moju Linkpo. I evo je od MF4S. Ono nešto specijalno, dobijate pamflete. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Baš jedva čekam da drugu dam kocke, da i on će se vjerojatno iznenaditi. Samo sekund, još jedan. Dobro. Tako da, ako vam se svidio ostavite like, pretplatite se na moj kanal. Obavezno šerujte ovaj video, pogledajte ostale videa ako niste pogledali, pogledajte ih. Da, pogledajte. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!